Helo Energize, croeso i sesiwn 3 fi heddiw. Gobeithio bod chi bod yn ymarfer Lady Gaga chi, achos dyn ni wedi cario ymlaen fo hwnna. So i ddechrau ffwrdd, dyn ni wedi ddechrau fo cnesu fyny. So nhw'n rhoi cerddoriaeth ymlaen a gobeithio bod chi'n mynd ymlaen. Right, so rwan dwi eisiau just ysgrifennu. A wan, fyny, fyny, law, law. Fyny, fyny, law, law. Fyny, fyny, law, law. Fyny, fyny, nôl i sgwydda. Eto, fyny, fyny, law, law. Fyny, fyny, law, law. Wan, dwi eisiau stepio. Ochr. Stepio. Stepio. Wan, byddwch chi allan. Ydych chi'n mynd ochr i ochr? A wan, cyn eto fyny. 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 Wan, stepio allan. So mynd allan. Rhaid chi allan? Ochr i ochr. Wan, pending i fe. Pending i fe. Wan, dwi'n lyfo fi. Rwy'n y law. Cerdded dwi'n allan. A wedyn fan'na, dych chi'n mynd law. Angry cat. Happy cat. Angry cat. Happy cat. Wedyn nôl fyny, cerdded dwi'n lyfo fi. Ar ôl e fyny. Dwi'n lyfo fyny. A ni'n neud yna eto, rôl e law. Cerdded dwi'n allan. A wedyn law. Angry cat. Happy cat. Angry cat. Happy cat. A wedyn dwi'n rôl e fyny. A ni'n mynd mawr eto. A wan, dych chi'n mynd rhedeg y traed, so dyn nhw'n ymlaen. A wedyn law. Wedyn, ymestyn. Fe. Ymestyn. Fe. Ymestyn. Fe. Wedyn nôl ymlaen. Wan, rhedeg y traed. A wedyn law. Wedyn, ymestyn. Fewn. Ymestyn. Fewn. Ymestyn. Fewn. Ymestyn. Fewn. A rolio fyny. A dwi'n fyny. Fyny. Allan. A dwi'n gwneud cwtch. A gadael. Fyny. Allan. Cwtch. A gadael. Fyny. Allan. Cwtch. A ysgwyd y corff allan. Ysgwyd y corff. Fab. Right, so nesa ni, ydych chi'n cofio rŵtin neu cnesu traed ni fyny. Yeah? So dyn ni'n mynd trwy y traed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A wedyn bounce 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wedyn 9. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Wedyn march. 2, 3, 4, 5, 6. A dyn ni nôl wedyn i'r traed. Ie? So dyn ni'n mynd efo cerddoriaeth. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wan march. Nôl i traed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wan knife. Wan march. Nôl i traed. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Try. And bounce. Nôl i dechrau, dwi'n mynd ffordd. 3, 7, 8, 9, 10, Nôl i trai. 1, 2, 7, 8, bounce. 9, Cres y cwys yna? Do? Reit, nawr te, so beth ni'n mynd i wan ydy wneud ysgwyddau. Ydych chi'n cofio'r routine yna? So, lle mae gennym ni? Dyn ni'n mynd, rhaid watch ddim yn hitio lamp. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Wedyn dau fi gilydd. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Yeah? A wedyn, dyn ni'n mynd i fynd. Rwy ddechrau ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Dau fi gilydd. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Wedyn ni'n mynd drosodd, naid, fama. Drosodd, naid. Dyn ni'n mynd 4 o heina. Ar ôl 4, wedyn dyn ni'n mynd de, chwith a drosodd. De, chwith a drosodd. Yeah? Dyn ni'n neud 4 gwaith hefyd. Okay, so na just gael cerddori yn barod. So mae'r album arall gynnau. Trai fe gilydd cefn syth. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Dau fi gilydd. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Nôl i'r dechrau. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Ysgwydd, penelyn, braich, dau fi gilydd. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Drosodd, drosodd, naid, fyny a nôl. Drosodd, dau mwy. Un arall. Wan ni'n mynd. De, chwith, drosodd. De, chwith, drosodd. Ag eto. De, chwith, drosodd. De, chwith, drosodd. Nôl i'r ysgwydd. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Ysgwydd, penelyn, braich, dau fe gilydd. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Nôl i'r dechrau. Ysgwydd, penelyn, braich, fyny lawr. Ysgwydd, penelyn, braich, dau fe gilydd. Ysgwydd, penelyn, braich, wan drosodd. Drosodd, nain, fama, a nôl. Drosodd, nain, fama, dau nôl. Drosodd, nain, un arall. Drosodd, nain, wan i'r de. De, chwith, drosodd. De, chwith,
drosodd, 6, 7, drosodd, un arall, 6, 7, drosodd, tro arall, ysgwydd, peneli, braich, fyny lawr, ysgwydd, peneli, braich, dau i gilydd, ysgwydd, peneli, braich, fyny lawr, ysgwydd, ges i'n lamp yna, fyny lawr, ysgwydd, peneli, braich, dau i gilydd, ysgwydd, peneli, braich, wan drosodd, 9, fama a fyny, drosodd, 9, fama, 2 mwy, drosodd, 9, fama a eto, drosodd, 9, waliau 10, 8, drost, 10, 8, drost ag eto, 10, 8 a dros, 1, 10, 8, drost, fawr. Nawr te, ydych chi gallu cofio'r Lady Gaga dawns? Ydych chi? Dwi eisiau gweld, os ydych chi gallu cofio a heb fi'n dangos o. A wedyn, a'i trwyddo fo wedyn o'r dechrau. Okay, so dwi'n mynd i chwarae fo a gweld faint ydych chi'n gallu cofio. Right, here we go. Mae cyfrif chi fewn, just rhag bod chi wedi anghofio sut mae pryd faint mae'n dechrau. Okay? Right, go. Go. Oh, nathach chi cofio fe i gyd? Dwi mor impressed. Even os nathach chi just cofio 8 curiad yna fo. Yeah? Achos mae hwnna dros munud o ddang sy'n rhaid chi gofio. Heb fi yn atgoffa chi. A weithiau, mae just angen help weithiau i fynd drostodd. Ond ai o'r dechrau, yn fanwl o'r dechrau, i ni gallu fynd dros be da ni wedi gwneud. Okay? So, mae gennym ni 8 curiad cyn dechrau. Ac ar ôl o'r 8 curiad, dyn ni wedi mynd 1, 2, 3, 4. Wen gen i'r pwynt 1, 2, 3, 4. Yeah? Wedyn o fan am y troed dde mynd allan, fewn, allan a pwyntio tuag at eich llygad chi i deigryn. Yeah? So, gen i jyst fynd o'r dechrau, so dyn ni'n mynd 1, 2, 3, 4. Pwynt 1, 2, 3, 4. Wedyn mae'n mynd 1, 2, 3, pwyntio deigryn. Wedyn mae goes chwith yn dod dros i troi. Dych chi'n cofio, dych chi'n tag eich hun, neidio allan. Dwn. Yeah? The choke. Wedyn o fanna mae'n mynd pwynt fyny. A dyn ni'n gwneud 3 chwarter o'r troad. Right round. Fan hyn. Hwna fwy. Troi a chwarter oedd hwnna, dim 3 chwarter. Yeah. A wedyn, rwy'n ni just fyny fan actually o'r dechrau. So mae o'n mynd 8 curiad, a ni'n mynd 1, 2, 3, 4. Pwynt 1, 2, 3, 4. Wedyn 1, 2, 3, 4. Wedyn troi
reit rownd â chwarter. A wedyn, dyn ni'n neidio allan i'r drws. Ie? Cofio'r drws? O na, mae'r drws efo'i gilydd. Yn neidio efo'i gilydd, de. Achos wedyn, dyn ni'n neidio allan. So, gen i just trio fyny fan efo'r cerddoriaeth. Reit. Barod. 1, 2, 3, 4. Pwynt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Troi. Should I just trio fyny fan eto? Ie? Neu siŵr gen i fanna. Dwi'n gobeithio bod ni'n gallu creu chydig wedyn yn diwedd y sesiwn. Wel, chi'n creu a fi'n rhoi tasgau. Reit, gen i go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pwynt. Right, so o fan hyn, o'r drws, fan hyn, da chi'n neidio allan, croesi, allan, troi dde, troi, a dweud bod o fewn. So, chwyth chi, troi chwyth, a fewn. Yeah? So, I just dangos hwnna at y blaen. So, o'r drws fanna, da chi'n neidio allan, croesi'r chwyth, yn ffrynt, nôl allan, chwyth yn troi, a wedyn troi wedyn i ty blaen. Yeah? So, sy'n un eto, o'r drws yma'n mynd allan, croesi, allan, fanna. Yeah? Yn cofio da chi'n gwynebu fanna. Yeah? So, fan hyn, so da chi'n mynd allan, croesi'r chwyth, allan, chwyth, a wedyn fanna. Yeah? Nes i fynd o'r dechrau fyny fanna? Nes i fynd o'r... Gen i fynd o'r crogi, actually. O'r crogi, troi, drws, allan, croesi, allan, penglin, fewn fe'i gilydd. Ie, reit, gen i tiwr ar dechrau. Gen i fynd. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gennych chi o? Ie, a'r bit na. Right, dwi eisiau chi trio jyst fyny fanna hebdda fi wan i weld gennych chi o. So, da chi'n mynd... So, trio chwan, mor galed â chi'n gallu. Peidiwch y pwys yn mynd rong, ond dwi eisiau chi trio wan hebdda i. Right, barod, go. Oh, fantastic. Right, da chi'n cofio be wnaethoch chi freak out, freak out, freak out, freak out, look at me. So dwi eisiau chi gael 2 gwahanol pose, ia? So, da chi'n mynd, os da chi'n methu cofio, chi'n neud un newydd. So dwi'n meddwl iddyn fi oedd freak out, dwi'n cofio, freak out, o na be iddyn ni. Freak out, freak out, freak out, freak out. A wedyn mae pawb mynd look at me, ie? Yeah? So, nhw'n iawn na, so, just 30 eiliad i chi feddwl am be pose. So, 2 gwahanol pose byddwch chi'n ailadrodd, okay? So, rwy'n just mynd dros i fi'n dawel. Dwi'n gwybod, beth fo'n dawel i right? So, yeah, sgen i o? Right, sgen i trio fo. Barod, go. Freak out, freak out, freak out, freak out.
look at me. A wedyn y nesaf, ydych chi'n cofio'r nesaf? Lle ni'n mynd get down, get down, get down, get down, look at me. A wedyn nôl i'r freak out, freak out, freak out, freak out, look at me. Yeah? So chi'n cofio'r get down, ydych chi'n mynd lawr, 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 a neud yn ôl fan hyn, a look at me. So, nawn ni just trio dan bech yna fel cerddoriaeth. We go. A ferch, right, o'r dechrau, here we go. Right, so beth nesaf, ydych chi'n cofio, ydych chi'n cerdded gwmpas. All I ever wanted was love. Do, do, do. A fe hyn eto. All I ever wanted was love. A wedyn nhw kids gan y mynd, chi'n neidio i'r dde, i'r chwith, pwynt, a fe gilydd. So mae'n mynd 1, 2, 3, 4. Ie, eto. 1, 2, 3, 4. Wedyn o dan dycio lawr, a wedyn stepio ymlaen ar y dde. Reit, gen i just trio hwnna eto. So mae'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fab. Gyflym. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Wedyn nethon ni'n gwneud bit yma wrthos diwetha. So ydych chi'n gwneud allan 1, llew, dde allan, 2, tilt, 3, lawr 4, a mae'r brych yn dod fyny a riplo lawr. Yeah? So gen i just wneud hynna eto, so ni'n mynd naid, allan, tilt, braich, fyny, ripple. Yeah? Yeah? Reit, gen i roi wneud efo'r naid. So ni'n mynd naid, naid, pwynt fo'i gilydd o dan a mlaen. Wedyn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ie? Tref eto. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ie? Eto. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dwi'n meddwl dyn ni stepio fo'n gilydd ar yr 8, ie? So gen i just trio bit kit gan, ie? So try we gilydd barod i neidio. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni'n trio hwnna ar dechrau. Here we go. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, pwynt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Troi. Battle pose. Ar y
kids scan. Here we go. 9 pwynt o dan, mlaen. Neidio. Right, so be sy'n mynd i ddigwydd wan, iawn? So ydych chi'n cyrraedd fan hyn, ydych chi'n mynd i ailadrodd y kit scan. So ydych chi'n mynd i fynd naid, pwynt, fama, dan, stepio ymlaen, wedyn allan, llew ddeu allan, tilt, dwylo lawr, fyny, a step o'i gilydd. Yeah? So ydych chi'n mynd i wneud union y beth o'ch chi'n ei gwynebu yma, ond gwynebu ffordd na. Okay? Yeah? So gen i just trio'r darn kit scan. Yeah? Pum, chwech, saith, go. Naid, pwynt, o dan, mlaen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yeah? Right, allwn ni trio hwnna o'r dechrau? Yeah, okay, here we go. Go. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, oh! Something wrong with it. Right, new trio eto. Sorry. Go. 1, 2, 3, 4. Pwynt. 1, 2, 3, 4. 1. Barod, kit scan. Right. Dach chi'n meddwl chi trio hwnna fan o'r cychwyn heb ddau? Yeah. Right. Dwi'n meddwl na gyd fe gen i amser i wneud heddiw. A wedyn, tro nesa, na allwn ni adio stwff chi ymlaen. So gobeithio bod chi'n teimlo'n creadigol. Right. Here we go. Barod. So dwi'n chi'n gwneud o unwaith hebddo fi, a wedyn dwi'n mynd i wneud o unwaith efo chi. 5, 6, 7, go.
Ardderchog, da iawn. Ydych chi gael o gyd, dwi'n siŵr gallwch chi. Reit, dwi'n ei wneud o unwaith eto fo chi, a wedyn nhw'n ei cynhesu lawr i diwedd ein sesiwn ni. Reit, so digon o egni, here we go. Go! Genio? Ardderchog, so peidiwch anghofio, a wedyn tro nesaf dyn ni ddod yn mynd i adio fwy o stwff chi mlaen, which allan aros i wneud. Reit, gym i roi cerddoriaeth mewn. Un i nes i lawr. Ok, so ar eich pedwar fel hyn, chi'n gwneud angry cat, happy cat, angry cat, happy cat. A wedyn, chi'n mestyn allan. Chwarae. O fanna, traed o flaen, jyst ymestyn fyny. Dod yma led. A dyma. Croesi i'n goes, cwtch. A wedyn newid. A wedyn nôl, a wedyn nôl fan hyn, a wedyn angry cat, a cat hapus, cat hapus, cat drist, cat hapus, cadw dwylo fewn, roli fan hyn, yn brechan ni, fan hyn, gyda pen fyny, a wedyn newid goes. A wedyn agor, agor, a cwtch, a dyma fi glyd, da iawn, diolch yn fawr iawn, gobeithio bod chi'n mwynhau. Tara!